Article 128. The Article 220. Article 280. Jadi itu sentence tentang Johanna. Article 280 पे laben sentence tentang Johanna. Kalau saya kata ni, itu Johanna bilang kalau itu yang cara lakai, yang mana pasti. 119 square kilometer. Gua ke, Iletom ke 11,000. Sikkim के 7,702 square kilometer. Kalau dari state of Sikkim ke itu ke 11,000 square kilometer. Bikoman seda pulau kosong di 10,000 pulau 34 square kilometer. Itu koko. Apa namanya 11,000 itu koko. Yang ini apa namanya kata? Yang kita konsultan zakat. Acaranya tanah dia cipulo itu malam lagi cipulo. Bakda 10,000 pulau 34 11,000 koko. Api lang bakal lang tamlop lang piglo. Lang piglo ke lang semua. 319 square kilometer. Gua ke Iletom ke 11,000. Sikkim ke 7,702 square kilometer. Kalau dari state of Sikkim ke itu ke 11,000 square kilometer. Bikoman seda pulau kosong di 10,000 pulau 34 square kilometer. Itu koko. Apa namanya 11,000 itu koko. Anyways, yang dia sekali ada profesor aja kau dike. Rasi doktor Yusuf bin Abdullah yang kita tahu tak, di Minnesota province dia kerja mulai lagi ada tangka ke, atau cuma sosial hak, biasa yang mereka klaim nanti, langsung banyak profesor aja kau dia kerja hak, yang li juling kita, orang biasa, so kalau doktor Yusuf yang kaya tinggal tekden, orang si Minnesota ranting ranting saya. Lagi kenang sot mana Karbi Anglong penan abang photum ketekeri kace krong ame thang jongjung ketekeri kace krong pu abang photum nili keteklong ateng de Karbi Anglong ke contribution zero lah rat phan ki pika pe jir ala so ho a contribution bang teklong lelang lasi la so saing ding bang nili nonan non puda teklong lelang la sona bang photum si pini 1986 abumen ki bang ahut Karbia hempre ke hang ajoine pen Karbi yan kacho boykut Karbi yan kacho chok kacho theng Karbi yan hemrit kacho pi pen chenglok apran ke dam nang ta dulo hempre ka joine pen non lason thakaksi pini theklong lo je siksidul aja kong themu hemprek pen ta siksidul aja kong themu pupen kapang dak pen chenglok lahai tum social media along penan theklong lo pinang tum social media long langlong te chini je hola sohut political discussion long langkung habe auditorium holo long dolo hola sohut jai kathar kopilopu je siksidul ke President of India ta bypass kori une President of India ta interfere kori une laan si siksidul aja kong gethil para 14 long langopu para 14 long ilita loge loge net long chelang lo siksidul abuk long lang lo constitution long lang lo nili ada bangke para 14 long ketok bangke je governor commission isi pang niun governor commission pang niun bangke je siksidul area long jongsi mane development akam se for example la so auditorium hall bangke lake ki la so auditorium hall la so rengmong hom auditorium hall la kim ke pin bense tangka chodet ba tuar fulai na tuar kim ke pin pen ba belek belek institution belek belek building a scheme an amukha
asa yang deng claim klipin pen tangka chudet pulong te governor aning hanga teng pen jada commission bahayun pusi A B C pudo hala ke 62 paragraph 14 along sikit tok chop sita da ke paragraph 14 along bangke je president of India lason interfere kori une 62 fan ke president of India ke lada ke bypass kori une lana power kang tang buke tokte lasi lahaya puthak kacing ki ke cethan kacing mung ye fansi waida klarsa pen hokpet alam kacini ye fansi rara thingno ke pon je fansi pini da ke pon nangdum theklong lo pini da ke nili peselong da ke life sigipi mangyok da patune da ke mangyok da arjulong la position ta da ke lasi lahaya puthak iltum 1986 a moment ason tum repeat nang nelo hempre ke nang ye Karbi Anglong ton autonomous council jurisdiction angkangan ke Karbi Anglong West Karbi Anglong ke doan arar tuman ke hempre nang ye article 244A autonomous state ke nangji puke 1986 pensi ami ebang ke dhelo se autonomous state ke hang be ke bang ke cheng ke 1964 anikan sa ami de ke the bang ke 1986 pen ke cheng hala sot bang ke lasi laso mukha ke people da ke the ke re tum pen an chelang no thekser reser tu hada ke Dr. Jointerong Pita doctor pass at kelli master degree pass gynae specialist da bang ke Dr. Dharam Singh Teron holata first class ke pass ECS officer APSC PPNC Professor Angela Strang holata professor ke mantang thekser bang Dr. Sarsing Terang lapen ke Elvin Teron holata JNU bensi first class international political science ke pass lapen ang partame non Hulram Terang tame hola so SSC agency lata thekser reksa minimum qualification bang ke da ke graduate angse hola tum tame 62 pen ke tum Karbi Akhai phan Karbi Along di phan ke cherai kaumun elupu alang tum matha par 60 autonomous state nangi pula se non ke autonomous state pen te 62 themu original 62 non phong nil tum Delhi dam lo long cap autonomous 62 council che tong lo long cap tum ke CA ma tum ta PS1 da be autonomous council ke along apre ke hala block development office taxi to ava ke da non la hamren hala DC office taxi to autonomous council ta CA ma PS ta long le puke pada derla tanang tum lage practical da ke nilong ke to ada ke CM abanglo be kotar be lata hala daga thang ala original 62 la cap kipi mopen Elvin Teron ke than la soteng si oda ke nonda dubom la la si 62 rang mong ke kang tang nai ke indiang mong ke non mang ke Karbi Autonomous Council thang la 62 mong ke kan nai